أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu wazaza hatu wanasho hatu wanama wanzani ti kusudi nije homahala nivanu usiku wa lelo nije holiho deze tabu nizionao wakomori wenji watabihao wakomori wenji wadhurihao wakomori wenji wasufreo kabisa kabisa hasibabu de niambi hasibabu de zehusuda hasibabu de majini de mazetwani hasibabu do wezi hasibabu do walimu hasibabu de madhalimu ikayao waroshe ya wakaribu nao kabla yaho wahule haizo owandu wao ntipia wanjia owendao waone majini owendao waono walimu owendao waona waema sahiri owendao waona haina ndongono ili wadhuru engwa dhuriyo zabari ngwadhuriyo hamatomale ngwadhuriyo wandu hasibabu doka kwa tiradhi ni mbabi mgu ya wanika ngwadhuriyo asibabu ya uka kwati wakinaivu yabo edhuluma yonge ijiriyo homa lahoni owanzo warengeze mali owanzo wawe wandu warifi owanzo wa lole heze ada jaundo bibo wa lola owanzo warengeze hazi za juu zilono wandu waji olangwanzo directori affaire jo renge place olangwanzo ministeri affaire jo renge place olangwanzo ulomanga yati waswili ya jo urenga shahahe olangwanzo ula ya mkopeshe mapesa ya fariki hau ya juhe muo ili yati jo jahada hizi haki zahahe ezengo izonge zijiriyo abasa mrungu niki wamba hindu aungu pati wamba hindu shangu juho yabo hende hataha mwalimu yangamize mruola yambe ola juha muo wandu wahidi ya wandu mali wahidi ya wandu arudhi wahidi ya wandu mazamba wahidi ya wandu magari wahidi ya wandu dhahabu wahidi ya wandu mitango warudi wapuli ya wandu mazetwani wakaza masahiri na majini wadhuru wandu abonge usiku wa juzi tifanya video ya uonesa ya ukangabo bandhi ya mafundi mruha mbaende yao mbedunwa eruqiyatu shar'iyya showandu wao waenda onde wababge bide usome maulida kadokume ngebide ureme daira nganzo ufanye mulidi nganzo ufanye tijindi ni wa kabala watu uzungu sana wote wa mapesano pa maeleno wanikata hangamia abonge ntsorenga ifurso inulelo waimwana ma Marocain ni mjuao ni jeba njeni moneseni ya uka mndo mzima kana ushindo zihiri na Mwenyezi Mungu wodo ufisho do uboneso shanga bazi sababu mwanadamu mzima kana ushinda haina mdujo kamwade ya tsojuha ende ya bengondo ya mzungu uwe haina mndu yojo ukatwa bibu o arabu hamba ukana anta tabibu li nafsik sibasi ngelazimuyo mndu ya juwe enamna mtume sallallahu alayhi wa sallama yamba wandu waombedu bien sûr ngabo e médecine occidentale
ngabo ujwenda waone medecin ya ukaze se mashini ya utunde ya hangalie ngofanywa upero ngofanywa jao shaizo zonti pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala we kauzisa analizi ye kauzisa radio ye kauzisa jao na ruombe Mwenyezi Mungu tena bamkomori yo ujwa urema husuda na abasa zembade zinjizili yo de husuda de masahiri de majini de hiqdi izo de zidurio wanro wenje zira hani mathalani ngolalo haina katingo tsona koshumari ngo tsona tabiri mbi kutusiuha ngo tsona wenziwa ngaizo ngo tukanda one yaje yambe ngo hutashiyo solution ya ndongo hamadizo haizo watukufu ngaijo ka dharuri uombe dua wende waone duktera yangalemba bya joshinda ya hufanyilie haizo watukufu tiono muhimu kabisa hojani moneseni banga bondrongo illam tajidu ahadin yuhibbaka ikakutunda mria kwanza fala takrahu nafsaka bahi utijiyenge tizamba juzu kamra tsone mrafungulia mre manyo afikiruka wala manzani wa mru awala manzizo mru njema imala law yabidi mri arumienda ya hali rikawona bo kwa mapandu rikawona bo fanywa mulidi rikawona bo remadaira rikawona bo fanywa maulida ndo zungusa izo tilizo Mwenyezi Mungu na mtume ya mbazi fanyiwa bwa tukufu izo tilizo Mwenyezi Mungu ya rambia na mtume sallallahu alaihi wasallam ngamwenda umo shuhulini na mjiprotege ngamwenda umo hazini na mjiprotege ngamlozao wana na mjiprotege bematso ya hemaadui yo menji rahane yaho o wamanzaoni ematso yaho owenza roho njema yo mashashi ezenia zaho wenza roho njema izo nyishashi rahane zonzo owaheze rohombi wao ashashi do amantisa oni njema abange haina mtu nasojiprotege qulu huwa ayatul kursi huyo yojwa hutosha shatika muhimu nakauja warumale dukalinu bana nijeni moneseni na mjiconcentre ndo maangalie ezindu na kanzani mwambieni bana hizo na kanzani mwambieni dasi juziti mvumbuliani ele dala ulamando bwa tukufu enjizanyoshi nda inu yambao asal ngabo njizi zimelange wao indele dala ulamando ikaya Mwenyezi Mungu havumbua rume Qur'ani enjizanyoshi wa auha rabbuka ila an-nakhli an tattakhidhi min al-jibali bid'an min shami arshiya thumma kuli min kulli thamarat fasuliki subra rabbika dula lan yakhruju min butuni yashar mukhtalif fi shifaa'ul linnas ngabo unono bantu harume njezi inu ibadiliwa imelangewa na habati sauda wa habati albaraka inu gelanzo haina daho rowana watiti rowandu walonese ko ngabo ya melangewa na ndogo zinjishia muhimu de kai melangewa ne habati sauda yambao habati albaraka izo des intruda zinu yambao ni gel zile zidu twabia yo de naturel yo de amana haina mndu waikaya habiri baha eke connexion itawa mito rejei haina mndu wakuhabiri bahanu gujihisi ukakatimwe mandro eshingo ya lazimu yende yashirumie ndashinu shinde shingo ya lazimu mndu yarumie ino hamba sele rose shinde shingo mndu yakutia bahanu hadubu haele harumia de shingo shinu mndu burisizo dahoni shinu mndu jua utia mwa maji sho utente mwa haina rongombi zilo zungoni ziroha eshingo shinu ekakabati mndu na shukuru ya renge shingo sha upishi abu atukufu yambao malhulwa deshi baada yabo gari mwene saoni bukhuri ya lazimu mndu yafanye ruqiyatu shar'iyya ndaye dainu yambao qistil hindi inu de bukhuri awudi yambao qistil hindi الشبكة مش حلو إنه دي ينباو قسط الهندي ينباو بريم دلند ساينو إنه دي يمهي مهينا بهوري ngabo buhuri bokozouka contre zeke zifaidi shahata inde lazimu eke mrungu fanyo ya rumie inu haude ukhurinu samahani ba umuoni البخور الحاجات عشان هناك شبكة ضعيفة شوي يعطيني كل حيثو وتكوفو بارك الله فيك
kem gojo hula mbashingo namna yinu ngamjo hula mbashingo namna yinu bwa tukufu shinde shingo shambao sele rose inde ambao sele rose ya lazimu odahoni kengisho shinji mdu jauti haruma maji ya tiye dihaba ki hata yo utsense mwa hayina mba hindumbi mdu ya irumia inde sele rose ni mto ushijua dashinu mruna tidharau ba o wazungu amba ukana ce que vous ignorez aujourd'hui vous tuera demain garu wafikia nao ya uka eniyambi ngiyo inji homa lahoni homo hazini homi jini harumezama haya o warumilwa masahiri wajihisi uka warumilwa ndongobo kayao kwa tushiro rambua emaniti de haina mani emanida yana yanu de ambao waraka sidri li sihri yande mani ya mkunazi mdungura ngomfuka rebanu mdungura ngo imani yan barakallahu fika habibi mfukare yande mani ambao waraka sidri li sihri fei jijibie dayan mfukare usome alhamdu ayatul kursi domi surati al-baqara nize aya za sihri usome wanakulu uti arumwe maji ekeuzi itahaniwa hau utahani utie usome yabo insha Allah tabaraka wa taala ngejo utoa emasahiri irekahu yali irekahu yano irekahu yarari yareka biidhnillahi alkarim baada yabo ngabo wandu bikaya ngo wana tambuzi njo marumboni inu yambao sana almaki inu mtume sallallahu alaihi wasallam akaurumia yo utoa sihri ikaya mruhali yo ufanya mru diare yo uhondesa shake tu lazima ndo irumi haku hauka yo puissant et nature inu yambao sana almaki inu yamba feuille de séné inu muhimu tena wakati kayao mrungu jihisi o marumboni ngamwishia wandu enji ngwako hamili mru mwanangu oneho mwana katsuone he mwana puho mwana jawo mwana ngwani jini na hizo ekemru harumia zinu bi idhnillah Mwenyezi Mungu jo toa ezetabu hizo yabo mafura muhimu de mafura yanu yambao l'huile de nigel l'huile du nigel زيت حبة البركة أو حبة السوداء يعني دي مفورة مهمة إكاياو هوبا هورمية تمتومي صلى الله عليه وسلم هبا كان لندا لولا حينا وادي بادو هفا ريفومبوا مهمة صوافي دي بخورين halafu ezini ngochukua surumia ruma hindi nganza mdia rumie haruma indini ya charbon enamna yin charbon inde ilo muhimu haina bukhuri yoti nje mahurumia haina bukhuri yoti nje mahurumia mdu ya tidharau ba ngaboni yambi ho mijini ngaboni yambi harumweza ama ngaboni yambi ho mohazini ngaboni yambi hatuandua wala like mashuhudi ngwatungo kanani yambi ngwanzo hangamize zinu dezengo ya lazimu eleda hola urumie eshingo shinu ushiburisi ze harumweze mbebe neleda hola haho joura masevavo ujo ushiti abahanu hui udubu hui kahama ngwelo hubaki abo hata yo utense muhaina rongombi mriati darau mriati wone mrafinyili ya mroe manyo hafikiru kabala ngwanziwa mruna to ujona mrafinyili ya mroe manyo eba hateke mkatsomba wengwanzo yafanye javwa ibanu ngwanzo ya noge haizo bwa tukufu ngabo wandu walo hule ngabo wandu walo la Réunion ngabo wandu walo tizinroaji wandu walo tizinroaji wa Johanza rendera ombele dua shaze nafasi kesuru husu iyo njoma byani banu mriatike mwade hende amba tinza kada ufanye jaule mbeze jaudo balayi nudo tomhononi utudo itowa na ikomkobani neke jau ujambia mdo namna yo womshenzi ujambia mduke video usome maulida nuni kado 15 ujambia mduka video usome badiri majana mararu ujambia mduka mduna ta kemdunge mwade mdu nende l'hôpital yaone docteur nende yaone mdu ujora Mwenyezi Mungu yamfanyie ruqiyatu shar'iyya لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك
aizo na mwedema vemba viza mafiti nemba iza matwala simu zilo malahoni mndu atambwa ya lembeze mbayi ndu kadha udahoni ya ilembeze mndu atambwa lembeza jao ufanya jao haina ndugu mndu ajua mbilo aveze yafanye shamndu na juwe ya ukana ngamba viza ndugu wekayonge lazimu ziko dahoni ma uzamzam le de zamzam baada yabo asali nahli miel dabei sayinu baada yabo ngabo عود قسط مسحوق أو قسط الهندي بريم دند إنو ده ودي مهم صوفي وورمية هرما هاو بخوري تاينو ينباو بخور الفحم داينو بخورين داي نبخوري إنو نامون سانيبانو قسط الهندي زند زبخوري مهم زورمية دهوني إكام دونغ يفاني رقية الشرعية أو نقول أن تويل ده لها يدرس ما آيات السحر زوبطول بإذن الله الكريم ثم بعد ذلك ينوج لازميو كم رهاي كاز هاي تنجز هاسوم إذا آيات زرقية الشرعية إن شاء الله نبين يجو كوزمون يجو روح إنه هم زنفراني كرومشيها شا إمهمو نكانزاني من السبان له دنجيزي دبخوري إنه ne mafura ya zile zidu ngene shingo shambwa au sel rose tashinu baada yabo eza huso omnono mielo inu de mani ambao waraqa sidr li sihr ngena emanian yambao sana almaq waraqa sidr li sihr no ba fe jujibie ngamjo hangali yarumu interneti mjuzi se masuala ngeyuni ambao fait 2 sene inu de ado ambao zanfaran safran sha wanu wanarungo wa wenjeza wal ma'u zamzam mمكن تعطيني ماء زمزم يا شيخ اعطيني ماء زمزم واحده الله يبارك لك الكبير عشان نشوفه افضل تسلم يا حبيبي maji ya zamzamu mruna hulemba biajo unda kele ya melangewa yode bahati ya mru sha omwe ekemru harengezinu hasomo zedunwa biidhnillah kabati mba hindu jo shinda istahamili ozungoni ngezi jo butuliha ngezi jo roha biidhnillah alkarim Mwenyezi Mungu yajalie wandu wafanya we masahiri waangamize wandu wadhulumu wandu wamenyele wandu mala waroteze ndola za wandu warende wandu wajufumu bi anna hunaka sihr aljunun sihr التخيلات sihr waswasi ngabo wajusa wandu muo ngabo wafanya wandu waswasi ngabo wandu wafu ngabo wamenyao zendola ngabo wamenyao ile zayo ngabo wafanyao mria tolo hazini ngabo ifanyao itungo utamdu harara ina maharamra jokaya ezengo izo zonti pia tiono muhimu okajeri saidia nemba bibanu haina ujokaya ngwanzo ya ombedunwa yatendea renga haina mba hindu tsoka yonti shana uzise ngujo parisa izi luzavumbulu abantu izo ngizo haruma ezi hadithi yauka izo Jibril alayhi salam hakambilo ajambi ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa illa itondizo mndungo joja yamba ende yatsinze zinyama na hirizi na mafu na nyile na mafiti ya jowranganya adoti ambere kadha do bala mbaindu kadha na rogo kadha izo tinogo bokozi wari di harumu silam bango no tuo ya njia yabo katuhimida Mwenyezi Mungu shanga abo aba sanga mfanyo ja Jibrilu oliyoka mjena be ujoshindana to jizihiri wandu anazindo abidi mwata he mrumda jiho hamba abo minga mtofanya lela laonga mjolipi hama mrufanye bomba atomic ngamtofanya jao nifanye jao zunde ziru kwa ina mahala mtoka yekemzirenge msomeze aya hizo Mwenyezi Mungu jo jalia mhundane na unono mlawe harumaze tabu Mwenyezi Mungu hifadho wana eshingo shinu ani wandu washiburisize emanianu yande mani ambao waraqa sidr lisihri mani yamkunazi ya ambao fe jijibie yande ambao sana almaki yanu sanamaki wa komori yabo ezabaki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala doomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yabutulu emasahiri
ezadunga yabo yo muhimu ekamru haja hataha sibh ngabo emarashi miski ngabo eze tasbihi za ukamria ke daima mria ke daima wa udofanye ze istighfar eze istighfar zinu gezijo umakinisha mroe roho gezijo tungeza mria hunde ndongo kadha kadha ezinduna mwambia ni zobanu hata 5 euro 10 euro kabati bahindu banu ya narugoza 400 euro njavumbu wa mtwa mine kemndungu zitaho gezijo dépasser 50 euro bonze shaijo kire mria wanisi hata ya farie wanarugo wa 5 euro 10 euro ngejo depende enamna ze prix ilio minti haruma prix ngamwambio wa komori haina mahala mlio na muuzise zinu de zinu sala zimu mfanya malalao mrentu hambwana mtinzeze mbuzi ba wakati mwabwa mtinze iyo wakati wa fidia no wakati wa heidi shanyi inye nyi utinza usiku waika yao ngamanzo mwedema fanye pawa yawe shaka mhimu shahangu hena mnani paro wao nende naombele wanduduma owalo hule owalo karibu wa unsuna nafasi ngamo no kana ngiyo afdal hokamtahe emanianu hamando emanianu ekemsahayanu hamando ngajo msaidiani yanude ya ufanya hama msahala yambao sana maki au sana almaki yanugo tofanya hamati zani unwe ngeijo uto haina rongozi lo zungoni yadunga yabo demani yanu yambao fe jijibie mani ya mkunazi yanu ngojore ngamfukare utiha utahani utar mwamaji usome alhamdulillah rabbil alamin ayatul kursi akhir surati al-baqara وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله نزم غونغو جوبطولو إكامغوا بنت يا دونغا يا بوتسينا غوجو سوما وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وكامبينو بان ekanga weda honi harumaze mbebe homo umahalani wekayao mkinike onjioda honi kutujisi mwema eshingonde shi shambwao sel rose nda ishinu eoda honi o wanawati tinanyi ngelazimuyo emafura ya urumilwa de mafura aidenjizi ya nyoshinu emafura muhimu ya ukaya koda honi ya hunwa na ya ufaha de mafura ya zile zidu eze bukhuri haina bukhuri ketofanya hazi inde bukhuri muhimu njema ya lazimu mdia irumio dahoni ne bukhuri inutena bukhuri mbili za lazimu mdia zirumio dahoni de sortes za bukhuri dizo za lazimu mdia zirumio dahoni shingoda shinu ekakabati mduna shukuri arenge shingo sha upishia shashinde shingo sha urumia omalahoni harumaze valizina zila ino hambwa miski mujammad na mwenesani banu dainu bwatukufu ino mduti haruma eze valizi neze komodi neze armoire kaya mdoteze nguo zoni kizeze nguondro ino miski solide ino parfum solide yadunga yabo na mtahawa na tasbihi wandwa dero uradi ba emane zero hoza trawa neze angwasi neze tabu o wandwa lonizo asibabu ya ukariranti edini karitu fanya karitina taku karitu some Qur'ani karitu harumeze adhkari itongeze zero hozatu angwasi palpitation permanent zengoizo zinjie zinafusi ziranganya wandu kabasi ujitarumu yode yakamhemuna kanza ni jebanu skwalelo ni jeni moneseni bwatukufu Mnyezi Mungu jotowa zembadembi, Mnyezi Mungu jotowa zeniyambi, Mnyezi Mungu jotowe masahiri, Mnyezi Mungu jo makinisha owana, Mnyezi Mungu jo jalia hinu wanzizo komori, no wana wa komori ne mesila mkhiri, Mnyezi Mungu jo jalia ya kena muo, ya zimhundeba, ujoka wanzize mesilamu, no wana, mruya tidharau, ba kango lolo, ngabwa jwanza wa lole, wa lona niyambi, watambi hao. Kanga we namba posto muhimu ngabo wajwanza mba posto ila walona niyambi wajwanza ufe wa irenge. Kanga we dwamana wa shama ngabo wajwanza ufe wa renge dwamana ila. Kanga we dwamana wa mji ngabo watungwanza ufe wa renge dwamana wa kenio. Kanga we na
mba arudi ngabo ajanza ufe warenge arudi ile kenga wena shamba ngabo ajanza ufe warenge shamba shila haina ndongo wandu warende hazire we pia wandu waburi hazenyile na harumwe aya yakawuonesa Sheikh Sharawi wofundi Misri hamba ukana Mwenyezi Mungu hurumbu hunika baadhi ya wandu nafasi ya udhuru wandu Allahumma innaka khalaqtana wa razaqta ba'd khalqika ala sihri wash-sharr ujalia ukagabo wandu wenzani yami na rokomi na masahir fa a'udhu bima ihtafadta biha mimma aqdart بحق قولك تبارك وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله بحق قولك تبارك وتعالى وما هم بضارين به من أحد قانوري ذور كاتنزم يسمى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أبنك kabati uono kanga minamba arudhi tsainu shangwanzu ya renge pia kabati uono ka emwana asoma shangwanzu ya izenogo pia kenizo kabati uono ka olange na bagari ngwanzo itogeza kabati wo mwenza ankili abase ke mfanya ndongo ngujozifanya na urelea na khaufu ya hezenia mbine masahiri neze husuda na izo zonti pia mri atione mndu afinyile mndu emanyo ba atomaranga ni mndu twende atundu atomaranga ni wandu twende enda utundu amangeti wono muhimu hokani jeni monese ni bantu hautimizi yenu de ambao sanamaki yanu mndu fanya kizani chai mndu yano yo ufanya diare ihosa emarumbo nemba inu de ambao mani ya mkunazi waraka sidri lisihr fei jijibie inu esanamaki inu yo hamba fei 2 sene esanamaki yo hamba fei 2 sene inu yo hamba fei jijibie inu ambao waraka sidri lisihr inu de ambao sel rose shinde shingo mndu ya burisi zao haumri ateba hanu ya dubeya ile yo utente haina masahiri mai mndu alonayo inu de njizi muhimu habati ansalun nahli inu ya vumbul harume Qur'ani inu de mafura ya zile zidu fei du Nigel inu miel d'abeille fei du Nigel inu de bukhuri le meilleur yamba au Christ le hindi au mashuq prime d'Inde ikayao mruti ya harume ndine sharbo inu haruma mndu anzu afanye ruqya adunga yabo bwatukufu sashinu eshingo na kumwambia nisho shinu shinde shingo muhimu mndu yaburisiza odahoni yajarudia ramase keisa irenge haina mbairumbi inde bukhuri ya bili njema ya lazimu mndu yarumie baada yabo ngabo zile zidu na mwene sani zoban baada yabo ngabo zile zidu za pudro ngabo mafura ya hazo zondizo na kanzani mwene sene zile zidu ndezi ne mafura ya hazo Mwenyezi Mungu jo mtoani haruma ze taabu ya mbeni unono ya janli ujuka wanziza o Komori ne maisila mukheri Mwenyezi Mungu jo mnichayo ya were ujuka wanziza maisila mushari Mwenyezi Mungu jo mrejezasho na mtawe ezehirizi na mtawe mafune zenyile nezengo kadha na mtawe ujamro zungu siwa ya uka weza ufanye jao kado mfukare pata wandu mjamsome so jao kado mfukare na kado shedana kado jao haina mndugo jojo udo jizihiri hata ya jo hunda fundi yaje yambe ngumombelo edunwa shwana ndongo wanokenga mfanyao omna rappel mtiti ezadunga yabonga bweziyo nezedu neze tasbihi za ekemndongo wanzo ya lazimu yaje yafanye ngabweziyo owanzo wasomeso wanaziyo watitena mnaino walo traduit mndongo jojua urenga yajue anaziyo wahusuze duwano wana watiti watodwa usoma kairi rizunguhe banga mmonao sino wanarazaya zile raza swala dahoni nganzo bakebirika bakemaji bakezile raza swala mndu yadojua ido mndu yajua kana zile kadha shema laho yatu pia yarengwa ni YouTube na telefoni itongeza kabasi ujuo ndongo bokodo za lazimu ezenjezi za asuli tsazinu ekemndongo zitaho yazijue wana watowelewe dini na mahuliye wanaziyo wanu bo wanangwa someswa tobiyambi wanangwa someswa tobiyambi na mwaeleze namna lazimu wasome dini wanandongo wanu wajobu wafai shinde shio nikomwambia ni kana ekeru shio shinomdwa shisomo ngujujisi mwema haina namna yajuka ne soit pas triste haina mndungene riziki hahe wanandongo mazo msomeso wana eze hurufu yabo ntokanza nso renga mna wakati mtiti banga muhisi ya souffrance majia zamzam mutayanu wana mtikiri wana wadoamba tio nonguo tio
ni wadzadze mbulio wana ngwarenga nguo za kishenzi zo wapuweze mba zisona mihono wana ngwavayona iti haki ngarjo huzisiwa wana na mwatashie wana kandu no eleva wana magauni wa joji sitiri wanua na maisilamu na mfanye namna wika yao wavaeze nguo wika yao wajo sitiriha banga mjo hunda madhambi mbulio wana ngwa komande ze nguo wanza au harume za interneti wana ngwavayona hii hizo ndizo nakanzani mwambieni abonge yabo Mwenyezi Mungu ngujorinika ezakheri yajalie ujoka uranziza khairi mguna mnike yari wasilishe yo ujoka uranziza shari Mwenyezi Mungu ngujo jalia shito mreje خلاص انا عملت دعايه بارك الله فيكم mahalani vanu ngabo mahalani huinjiwe kayao ezinduzinu ujoka uzitsaha ngujo Paris ujonizisa ngam jojo mwambia kemro haja ngabo kura de chavo ngabo couronne ngabo sendeni ngabo la chapelle iyo diho mimi fakhari ni juao couronne la chapelle sendeni o mahalani iho haina ujoka Mwenyezi Mungu jo sahilisha ezoka na khairi bi idhnillah alkarim ya rechezo unono ya toweni yambi ya towe masahiri ya towe majini ya towe mazetwani abonge balanzo kanzani moneseni vite fait ezi habari zila ujoka uranza khairi Mungu jo mnikair wasilisha ujoka uranza sharing eshijo wana naye o afanye masahiri wangamizo wandu Mwenyezi Mungu jo wangamiza o wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa jum'a mubarak nambeshe wanyanyanyi watojua watendo wadogo hazemali watendo warendo za sinema ili wastafidi za husuye mbana neshe jihadi neti ya hatu besedo mtana ni haujoni ni hode jofanya direct indwaji rieleze ba ezentuzinu piange lazimio rivenulie o wakomori wajue izowekaya des anzozi fanyiwa ni mafujari wa rangamizize enti ya hatu waangamize amani waangamize haina ndugo zakhiri zilobo ntiju wachi fitna rieleze eze famille yauka mtibulio wana hanyu ritona majiri ritona mwenje ritona msomo ritona unono ritona mahakama wende wanikwara likume wajewa beuso o wanzoa wanilie haki ya mwana wansi ba haina ujwangami yabo ngujojo hamba ola haka ujwa kajaneleza na mitika mjinga haina mduna balighishe nyima ulama haina mduna yeshelezize haina mru najue yaukana kullukum ra'i wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati haina mnujozi siwa ekarila za ngabo wajomba minja kaujua ne yakaujua kajanambi ya mitika mjinga indema na bokongi muhimu sisi ridwambia ridwesheleziza embabi bokondi yo rijuao Mwenyezi Mungu jo hifadhi ya hifadhi no wana ya hifadhi zendola ya sitirondo ashahatu no libendo wazatatu no baba hatu ya jalie enamna ritangani dunia na jarsangani harumembebo wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa nafaminkum wa jum'a mubaraka mtirensi zedua Mwenyezi Mungu ya hifadhi ya ritaze na mashaka na mabaya ya jalie o angamiza wenti Mwenyezi Mungu awatowe haraka au salama wa shukran.